Ngicela mina ngiyafisa ukuthi sikhulume size sifike nakona ama-time lawo mhlambe just ukwabhekisa nje ukuthi mhlambe eyiphi indlela eright mhlambe kumele enze ngayo ngoba abafana abancane bafikile abadlali. Hayi siyabhebhana mkhulu. So eyiphi indlela mhlambe ongathi kulama-time noma ningalungisa la nilungise la. Cha nje mina ngingakusho kobaba ukuthi ake bathanda abafazi babo. Babanikeze isikhathi sabo ukuhlala nje naye hayi ukuthi isikhathi esiningi moyindoda unomuzi angithi umisa umuzi umuntu osifazane vele mengabe la usuke umvalile ekuthaneni makaqome usuke umvalile ukuthi makabheje umunye umuntu ngaphandle wena ngithi sami ungasambhebhe ukuthi makabheje ubani wena baba ufuna ukuthi mawubuye umisa umuzi wakho ubhebhe umngakho umchamisa ngoba kubalekile ukuchama emntwini esifazane ngoba mfethu yabona wathinta elinye iphuzu yazi khona omunye umuntu iningi labantu besilisa nje kakhulukazi uthola ukuthi umuntu uthi mehlaba ithekeni uyihlaba ngenxa yokuthi yena ujahile ukuthi yena nje akhama ukuthi kwenzakalani ngaya kanomsebenzi nalonto leyo uyabo kubaleke ngani ukuchama kwentombazane ukuchama kwentombazane kubaleke ngalendlela eyokuthi njengoba sothi ukujabulisa umzimba umzimba wayo intombazane ujabula ngakho ukuthi mayichama because kuyenzeka ukuthi isikhathi wena uwena mawuhlabile wangachama ukubiza ukuthi uhlabile ayi ngoba wena nami ngifuna nini ngifuna mangichame exactly mangachamanga isikweliti leso akulaleki ubuthongo abulaleli ubuthongo ungachamanga akulaleki ngiyangidlali ngawo ke lapha akulaleki nje ungachamanga unelo umgqula nje la ngemuva uthola yena sekhathele kade vele mhlawumbe yena echama kodwa manje wena uchama uyabona sibuye siziphuzele nogoloko ke sometimes yabo uthola ukuthi abanye akachami ngenxa kagoloko kodwa khona lokuthi ungachami nje kwesinye isikhathi kuba isimo sokusani thothi mhlawumbe